Hello guys, Japanese Squirrel amuk mayam te introduce tawsarage Japanese Squirrel gi matang da yam phajaba agi video details video thagachabani nauching na dum agi sigi video gi description da dum link hapsaramge YouTube ta mayam changa thokpio paluga interesting leragadi agi dum Japanese Squirrel ja pambiraga nauching na Japanese Squirrel macha dum lobi yagani ko duga matung ta pasin da dum ai Japanese Squirrel is business plan ayam dong share dong jarke handa ai boiler layer ko nganu gi matan thaka chagam ni just now sina ke nganu lo raga career ma sem ge na khanbi daga di mani poultry farm da ni contact to gi ro na training ni nim lo thok ya ga ni ko aduga nyanang masa boiler layer broiler Japanese Squirrel ai chuna dum khojak nganu ai phangjaga ni hatara ko just now sina dum contact to gi ro stin hapsam no da pambi lo sin ko yin phajar